Gubwa neza wari ukurikira ibiganiro n'amakuru cyane tukugezaho 5 kuri 5 tukubwira ngo ubone ibyiza byose wifuza. Mu minsi yashize cyangwa se byagiye bivugwa ko Tshisekedi yaba yarazanye abacancuro kugira ngo bafashe igisirikare cye cya FARDC guhangana n'umutwe wa M23, ndetse n'ibyagiye bigaruka bivuga ko hari abacancuro muri Romania baba barageze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kugira ngo bafashe nyine igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu guhangana n'umutwe wa M23 umaze kwigarura ibice bitandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri za teritwari zitandukanye. Twakubwira ko kuri ubu rero ndetse mu minsi yashize bivugwa ko hari abasirikare nyine bashatse guhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi, ndetse bagiye no mu nteko ishinga amategeko bajya no ku rugo rwa Vital Kamerhe. Uyu rero n'ubundi abamurinda bagera muri 2 bakaba barahasize ubuzima. Gusa uyu mugambi ntago waje gucamo, bivugwa ko rero hari n'abanyamerika baba bari barifatanyije nabo bashaka guhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi, bivanze nyine muri uwo mugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi, ariko umugambi ukaba warapfubye. Kuri ubu rero Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biri kuvugwa ko yaba yongerera abacancuro bamurinda nyuma yo kurokoka coup d'etat. Ni Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi Tshilombo Antoine yongeye cyangwa se ngo yongerera abacancuro bakomoka ku mugabane w'Uburayi bamurinda nyuma yaho igikorwa cyo kumuhirika ku butegetsi cyageragejwe tariki ya 19 Gicurasi cyangwa se kwezi kwa 5 2024 cyaburijwemo. Iyi coup d'etat rero yageragejwe n'abarwanyi barenga 50 bari bayobowe na Christian Malanga, ni umunyekongo wari ufite ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umusirikare rero wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo waganiriye n'ikinyamakuru Le Libre, nk'uko tubikesha ikinyamakuru ijya.com cyo mu Bubiligi, yatangaje ko n'umusirikare wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo waganiriye n'ikinyamakuru Le Libre nicyo mu Bubiligi, nk'uko tubikesha nyine ikinyamakuru ijya.com, yatangaje ko mbere y'aho Malanga na bagenzi be bagerageje gukura Tshisekedi ku butegetsi, uyu mukuru w'igihugu yari yaragaragarije abanyekongo ko abamurinda atabafitiye icyizere. Mu magambo bwite ati coup d'etat yageragejwe yari iyobowe na Christian Malanga tariki ya 19 Gicurasi yongereye ubwoba bwe kandi yongereye umubare w'abazungu baje Kinshasa. Umudiplomate rero ukorera Kinshasa yatangaje ko Tshisekedi ngadahisha ubwoba afite kandi kakeka ko Joseph Kabila yasimbuye ku butegetsi ashobora kuba yari inyuma yo gushaka guhirikwa ku butegetsi, cyangwa se yabashaka guhungabanya umutekano, nk'uko tubikesha ikinyamakuru Igihe. Ati ntabwo ahisha ubwoba, nta nubwo ahisha ko abona ukuboko ko yasimbuye muri ibi bikorwa. Joseph Kabila ari hafi y'abakomeye mu butegetsi. Twakubwira ko rero ngo undi musirikare yagize ati bagera kuri 40 baba muri hoteli nziza rwagati muri Kinshasa, yishyurwa $300 buri joro, kandi ubu bwishyu ntibubarirwamo izindi serivisi habe n'ipfuguro. Muri abo banyaburayi rero harimo ngo abagera kuri 20 bagaragaye i Lubumbashi ubwo Tshisekedi n'ubundi yamurikaga ku mugaragaro gari ya moshi zifashishwa mu bwikorezi bw'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi. Aba barimo rero abakomoka muri Romania ndetse n'abahoze mu mutwe w'ingabo z'Ubufaransa ukorera mu mahanga. Twakubwira rero ko umunyekongo n'ubundi ukorera mu rwego rw'ubutasi yabisobanuye ati ni abaromani bavuga igifaransa n'abahoze mu mutwe w'ingabo z'Ubufaransa zikorera mu mahanga. Basanzwe rero bakorera muri Kivu y'Amajyaruguru, bashinzwe kurinda umutekano w'ibikorwa remezo by'ingenzi nk'ikibuga cy'indege cya Goma. Ofisiye rero ngo ahawe izina rya PRD, nk'uko tubikesha ikinyamakuru Igihe, yagaragaje ko aba bacancuro bitabwaho kuri uru rwego mu gihe hari bamwe ngo mu basirikare b'abanyekongo ngo bamaze igihe badahembwa. Yitanzeho urugero avuga ko amaze amezi 6 ategereje umushahara. Yakomeje ati ikibazo kiracyakomeye mu gihugu hose kandi ntacyo ubuyobozi buri kubikoraho. Aba bacancuro bishyurwa n'ubundi amadolari ari hagati y'ibihumbi 15 na 20 ku kwezi. Baba rero muri hoteli ngo nziza, ngo barya imitsi yose kandi kenshi ku munsi, mu gihe ngo abanyekongo bo bagenerwa ngo amadolari 150. PRD rero yashimangiye ko ngo hari umwuka mubi mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi ko ba generali bakiri abizerwa ba Joseph Kabila barimo n'uyobora n'ubundi ngabo muri Kinshasa ari nabo barakariye cyane Tshisekedi. Ati mu gisirikare hari umwuka mubi. Umukozi w'urwego rushinzwe iperereza ahamya ko Tshisekedi ari ku gitutu giterwa n'uburakari bw'abasirikare,
Ati perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari ku gitutu, arabizi ko abasirikare batishimye, azi ko amafaranga bagenerwa akoreshwa nabi, arabizi ko atumvikana n'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba havuyemo Burundi, nk'uko tubikesha ikinyamakuru Igihe. Abona ko rero amaherezo ari uko hashobora kuzabaho ibikorwa byo kwigumura ku butegetsi mu gisirikare, cyangwa se byo kwigumura nyine byazagira n'ingaruka mbi kuri Tshisekedi, nk'uko tubikesha ikinyamakuru Igihe.com. Benshi mu minsi mike cyane, ndetse uyu mutwe wa ADF no kuri ubu wisha abandi basivile barenga 40. Ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abarwanyi ba ADF na Codeco bisha abasivile barenga 40, ndetse umutwe w'iterabwoba wa ADF na Codeco ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yisha abo basivile barenga 40 ku itariki 20 na 21 z'uku kwezi 2024. Murabizi rero igisirikare cya Uganda UPDF gifatikanyije n'igisirikare cya Kongo FARDC bagiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo nyine bahiga abarwanyi b'uyu mutwe, ndetse batangire no kubica, kuko mu minsi yashize n'ubundi uyu mutwe wa ADF wagabye igitero mu gihugu cya Uganda, wakabye igitero ku kigo cy'ishuri ndetse wica abanyeshuri benshi, abandi urabashimuta. Twakubwira ko perezida rero wa societe civile ya Kongo Vital Tunguro ni ya Kongo yatangaje ko abarwanyi ba Codeco bisha abantu 7, batwikira inzu 17 z'abaturage muri teritwari ya Njugu, intara ya Ituri. Umunyapolitiki rero ukomoka muri teritwari Bruno Akirisende yatangaje ko nyuma y'amasaha 24 abarwanyi ba Codeco bisha abandi baturage 20, ubwo hari ku itariki nyine 21 Kamena 2024. Uyu rero Akirisende yagize ati kuwa 21 Kamena 2024 abarwanyi ba Codeco bateye umudugudu wa Byanda, abantu 20 barapfa, inzu ziratwikwa, inzu z'ubucuruzi zirasahurwa, byatumye abantu bahungira muri Mungwalu, agace n'ubundi bivugwa ko gateganye nako ngako. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zabashubije inyuma. Muri teritwari rero ya Rubero n'ubundi mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru naho abarwanyi ba ADF kuwa 22 Kamena cyangwa se kwezi kwa 6 2024 bagabye igitero mu gace ka Kayandaga bica abaturage 13, batwika inzu ndetse na moto. Perezida rero wa societe civile muri iyi teritwari uyu ni Samuel yatangaje ko ubwo abarwanyi ba ADF bavaga muri aka gace bagabye ibitero n'ahandi banyuraga. Ati umwanzi ADF yashyize umudugudu wacu mu cyunamo kuri uyu wa 5 no kuri uyu wa 6. Kuwa 5 gusa yisha abasivile 13 muri Kayandanga. Yakomeje agira ati batwitse imitungo irimo inzu na moto. Kuri uyu wa 6 rero umwanzi yagabye igiteraho yanyuraga hose. Kugeza ubu ntabwo turamenya ibyangiritse. Aba basivile rero bishwe n'ubundi mu gihe mu bindi bice byo muri Kivu y'Amajyaruguru bikomeje kuberamo imirwano yatumye abaturage babarirwa muri za miliyoni bahungira mu mujyi wa Goma ndetse no mu nkengero zawo. Ndetse tukakubwira ko nyine uyu mutwe wa ADF urwanya ubutegetsi bw'igihugu cya Uganda, ariko ukabukorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyangwa se ukaba ufite ibirindiro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hageraho hatangizwa operasiyo zo kuhiga abarwanyi b'uyu mutwe no kubica, ku buryo igisirikare cya Uganda UPDF ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC bari gufatikanya mu guhiga aba barwanyi b'uyu mutwe, kubera ko n'ubundi uyu mutwe wa ADF ni umutwe w'iterabwoba ariko wica abaturage bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ukagaba ibitero bitandukanye ku baturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ukanagaba n'ibitero bitandukanye mu gihugu cya Uganda, kuko nk'uko twabikomozaho mu minsi yashize uyu mutwe w'iterabwoba wa ADF wishe cyangwa se wateye ikigoho muri gihugu cya Uganda, wica abanyeshuri bamwe na bamwe ndetse abandi urabashimuta. Ni mu gihe rero n'ubundi aho mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakomeza kugaragara urugomo cyane cyane ruturuka ku mitwe yitwaje intwaro ikorera muri icyo gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dore ko bivugwa ko muri icyo gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habarurwa imitwe irenga 200 aho nyine mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, harimo ituruka muri icyo gihugu bwacyo ndetse n'ituruka mu bihugu bituranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birimo u Rwanda, ku buryo hariyo FDLR irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, hakaza Red Tabara irwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi,
hakaza na ADF nyine irwanya ubutegetsi bw'igihugu cya Uganda. Iyo yose rero ikaba ikorera mu burasira cyangwa se ikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.